gorgormo pasangan dohon pengurus yang tapan diusaha rohani pasangan ton nadoot dohami turut berduka cita di pangalan itu hata di amang bao nata holongyo di taban macarata perjul meredi hita sian nomor 200 meredi hita perjulu 200 usia baru madokon hata boru dohot bere meredi hita sing nomor 100 botol pasahat masudena nahi nor sohormi di bagasan gor nyaman dohon anak dohon di Borbadia. Amin. Puji pasangan kami mangkuar munamar muliai ade di bata aman amin aman bangsa di Banyuwangi Gijang. Takas dipakailah kami ade Tuhan dengan dibasan dohon asing rohan nama ngiring-ngiring daging doto dinami. Manaki masuk kami satu tikion ade Tuhan. Tong-tong mangilu lebih kami balupan munabadiai. Asal yang menguhangi pasok di hari tua kari nabang ibu be, anggiat di bagasan hari pasok hari seorang ribuan mangulaw na kaulaw nabi na hopan tulungan ni roham, tapi mau biar dong mamuji sangat mudah beri. Terus sama lima hari Tuhan titikyo, tidak makhluk ni roham hani hari Tuhan, tong lupa satu nami dari tong dinami tuh lupamu, asal mau tong nama ni roy pikiran nami tapi mobil nama ni roy pikiran ni, nasubuton hari Tuhan, asal orang terlalap nasida, saya cuma tangis hari Tuhan. Asih marwah dari Tuhan jakon ma sambut panggilan nami dari Tuhan di bata aman nami nam yang keluarga na semua hidup pagdobe di tikion dari Tuhan pas atong nami galupanmu asa hotong tong na ngiring-ngiring perkara sida ang giadas na sida di bagasan las keroha di bagasan ahi pason tong may pas atong nami dobe Tuhan subuton so magpanukulion dari Tuhan asa orang terlalap na sida dari Tuhan jala terlalap nasida jala saya tumatangis nasida roh kami manukul-nukul yang posisi nasida dari Tuhan mahide hatam nabadiai atau kali Tuhan dibominon saat di rumah daging dokter binari amin di bagasan gor nyaman doon anak dokter di Borbadia amin macam pojok do ina udah mengadu-adu pi apa udah selain ka anggiku akai botokku itu udah kesauti hatak kutuh hatani ka udah saya mak fusor pikiranna di bagasan mamikir bahwa itu ale daftar dokonau ini mana tuh itu mudah itu dah songoni anggi kuna sada naik nang udah di holso hokko unang manyan parjolu bapak udah mon adong do pesi pikirakku ina ho tuh ina udah dang lomot tainang udah sado tapasahak matu Tuhan nih mudah-mudahan tujuan nyari di puding nih bapak udah on tulus sudah nasi nakak miro kami jadi malutuk so gue gajang hudok pani nang udah marfah bayi nomor alena pojok nari roh kami pasahak masal bukna Tuhan nih asa Tuhan nih patiuh jadi hobi bapak udah nanti kita makatai di rumah sakit Santa Lucia di Tolaso sudah nadi roh kami tuau borhak maho bapoda tulis madalamu sahak maho tulabung ni Tuhani songni masian kami guru maliake ala asi dot hol ni rohana
melutya terlumo bima di keluarga adong songonan dokon ni firman Tuhan madok bersyukurlah dalam segala hal. Nah pasang tadi itu keluarga besar sudah lagi mau lihat mari kamu disambut, amin. Bersyukur dalam segala hal. Alanya aha bina hudokon mana hupasahat hata lima dokon bersyukur dalam segala hal. Mau lihat tadok tutuhani ala boy rope opung pandi dolion diurus tamu. Saya au pengen doa anak unang awalnya mabede di unang terus di on aho juga sonang alai ikut donya madako kata au pangidu aku. Saya pengalaman dia eda nabuju pani udah kon monate sagat kobe pamasan si panganon pakilalanmu mengurus amang bawo tulia di padiling-diling eda rupion boha au eda satu wajum do wiring itong nahinan kalau seorang medok sama sesak huila dan martolo eda jam mana agak mau tidak masih orang hidup kosong masih tak kurasa ini jadi dong padapol ini yung madapol sama sabolas wala nalana hudok ko dopekan bohado tuduniko mau to heads iraku tiri mau lihat tiri piro ko nangida boy dope durus ida puas dope ida manang nadong holso nyamang bawo di pasar dope mungkin tu ida jala rodo hari mamer amang bawo juga rudu maluweng dan mungkin dope nyan mau dengan amang bawon ay dibir merupiakan arona babis dengan sukacita. Alai iman rencana ni Tuhan, iman narubinggan di bait Tuhan, tu amang bawon asal nang merdusa, narubinggan di ngadi bait Tuhan. Jadi dia dok hamus lina peparan ni amang bawon modok melati mahamu tutu. Jelas ada, nau pasatangin suri anak kundi edo. Awal walami, saya contoh pengalamanku nol. Dan heping nau dogiluhan bisa kamu. Dan sinamot nau perlu lau bainong mulia mutuhan. Mungkin morolau kami manang natudia manang naulau kami boleh behami mangan. Ayah ado nau dogiluhan sian kamu sian anak konami. Adong ben kamu holongi Tuhan. Sada pakuling munenyan labok Tuhan. Katuk biar tu cirolan kami, mungkin opan yang dialami alai kau sendiri. Mau songan gitik manang nasongan naik, otik polu meni pakulingnya anak koni tiba. Mungkin waktu dang larpe almarhum, ya biasa saja perasaan tiba. Alai yang ladung ditinggal hon iba, otik sonang naik dari gelengi makuling tuiba maniak kian pakilaran hasil tian pakilaran sinuk kuna otor direspon masalah di handphone noai mak telepon halak irung galong manelpon manang iba manelpon dang na otor dokon sehat do rumah olor pesong lepan no tinadina asing habi iba ngatak pe memang do nang dokon digileko. Lihat kamu holong Neymar dan Tuhan. Mungkin selama kamu kurang komunikasi waktu kamu udah amang bawon, adong dope amang bawon dengan nidong mekel di jauh. Alai sauna ring awalan nidong, ringgas kamu manelpon. Mungkin mulai telepon kamu ham sebagai orang tua muna, lihat dia ubah bentuk jauh dan moteri dong kurang kami, nampe perlu dihami. Alai mau didoko kamu sehat doh mah. Sehat rohani wai soda lapok pakilan di tuan bere nami bawa urigi hami nak indang marhasoho tak bebere pos dorohanan bernam siakangan pos dorohanan sugut amang
amang sinadahin na puso, mula daw ang kapasupasui, amin to namang da. Molo di amin to ko jadi. Amin to lang kaduli, asa sahut pas-pas itu. Molo di tangnya ko lang kahula-huli, Roma si Roka dito di, Roma alas ni Rohang. Amin matuhan, sahat main, tangyang ni na maholong ni Roha itu. Muriate di son kata lulun na sari matua perjulu sehari merdokon muriate ko ita untuk hartai nang penibaga sa tikyon marhabot niro haro ita alayala dilihat duli ita hai pason saat dibaga sa tikyon boy ita gas dibaga so ima na brado-brado bagkeni amang guru nang julong motikon. Jadi dihamu nabur nami ang sulit pinoparni amang burung dison rohami bungkuan patakbor narong di suborong-borongo nang somoni ibe bapak udah nami abang nami naro siap patakbor taruto iba di bagasan tukyon ala pasatu kami na sangat tu berduka cita rohani di parlaun yang memborwo. Jadi tua karena mengiupe kami totong martang yang do tutu hatai anggiat di bulian yang memborwo di kamu akapin oparna angburun angkai botonani suri akan sinakapan di rohamu saya dibantu tuat tamai tuat tamang leupo supasu di kamu nang somoni dono kulo tunak buruku baga satikyo Bapak Roham na guru artani ako tutuhani ubal gado pasu-pasu leonon na tuho mulo dihasi sepokol ata na guru jadi mula timara tuksong ibe ata na pentek siya na manuru sonari pasata tahun tu pengurus tatapor suborong-borong mulai di naburu nami opusipani ison roro kami naburu sian toka-toka ni pumata nabatari dahon nadohot do kami markabot ni roha di panaring niya mangburu nami nabujon uju di ngoluna ia amang buron Oma amang guru nami nabuju amang guru nami beon gudang doon mangalian hata puda hata sipasingot tuhan yang kena posok jadi naulok disi sumonido ra nang tuhamu akaya konna matce gudang hata sipasingot hata nauli di pasaat amang burut tuhamu uju di meluna jadi naulok asa toktong tiup pamu ingot tamu hata puda na tidak ikut ni amang burut dihamu baik kamu mai sulu-sulumu di nahulong tukukmu di naladit di nama madalani pergubitan di ngolong hamu manang di dia be hamu maringana sosoni matu naburu ia memburu nunga seorang be nunga berbagai macam cara jadi naburu do upaya anggiat dalam tugas jamna umurnya memburu alai di tanah masyarakat buat dona pasantun Oma jalan terbaik di Tuhan Tuhan menggurung asal nang bertambah dosa di kita terluhur di jawab piuparna jadi tapaporat maturi bersugut anang buruan na buru di bagas lasni roha dan penuh ikhlas asa sonang imana si berjabat di siang ini Tuhan
di son anong do anggaran dasar nata bunga nata patuba di bunga ta oti sosadio na guru tu barapa koma pakyomo kita do napatupa siap kita ro tu kita jadi unang nilai na guru siap dos ni rata ro sohonian non nang siap patambor tabal utara ala roro di son na guru pengurus di Patambor Tabal Utara jadi roto lekai mati kita nasian di Parsalimeton di Lanayon Toto Sehadi Ucaro Ramuna Marti di Botonami di sono di Bur Ra Semudia Pakos Nirahamdu Pikiranmu aku songkanya itu pasat sampai Tuhan. Asa ibana nama pun roham dohut nama roti pikiranmu. Asa borat ibana dohut terus di rohamuna. Tomat dapat dengan bahasa jalan pakto ibana di sebundi mata di mata. Iman kosron na itu. Tu bernami dari bernami. Sadar kerana ikhlas memperkatkan laini berserah kepada Tuhan. Pangido pemulupiamu tumata di bata asa disauriamu aka puparanna soksona huwi nakingan di bere bawa naso daputan rokat dopi asa makira untuk sendeo mojusan nasoro sirukat do di mati bereda jala boyho di bagasan perwatan muna diri Tuhan napasuruan kami akka sama dia nasihat nang napoda ni layam tiki mau dobe di hamu ima putiki hamu asa buya hotam di besar petang kamuna jalan tong di bagasan dusiroha langsonino di berenami bur naso marhasola dobe tong dodon nami so padokon yaka paliaran nakian makirat matongi sirokan ibadat di hamu jalan tadi pertama nabi nuson sumur dia akas tekter hamuna asa boy pot hamu di rumah tangga muna jadi nang lomo siloron nami ba pamerhat tamu ma kelas layon mana Tuhan na jada bulan ima iwat tamu di bere nami bawa buru lawo arum dalam muna di bawah buru silar pari manusia dasar alai pasat sekretaris manori ba koras jelagai mahamu nang parasi hami so somoni be dulu marsubut parsari godon di layon berdana baru denggan Tuhan ma namanuturi salut nulauni berdana dulu denggan jada saat tuna patarun dengan persetujuan dihorasi mabermuna lutut dimuna gabi rasma siap kami hubungan di Patapor narun kelutaran melatih Rasulullah Nasari Natua Bagus Sepani Duli Silalahi Inuji binasangak matuhani nama ngalian partikiat dihita di bagas setikyon Didok natua-tua sirungu sirata Marpungu hita noyak dison Pasti do di parhato korhanami Niocak ni horong nasihat di bataro kita Diak katulang dohok na tulang nami Dada holan marhite hodah hangon Hami be pasti dohok tulang nami dohamu Hami sirasa tapuk kami katulang dohok na tulang saluhutna di barato korrohan nami sianak kana ucu isa tikyon nang tua katiki na mangihupe takas do pasu-pasu munai tu hami aka na pinupus muna marhite budario di pasat tamu hata abulahur hata tangia hata buda hata pasu-pasua martad damai songdadian ape di persabuan dua diakara dinna dabilan na di saluhutna asa dibudian di damangon dapat songon atau nayak katulang natulang asa belgatiang di rumah belgatiang di sobo mengatitir maranak berburu gabi damangon saya gabian masudia kakoparan akan poso kelincangan dari lasroh anaknya katulang dotong tulang berjodoh pasah kami ma perserta migura kami mulut pe tukso saat kami martonga di bagas sada-sada kokon nami
peserta bikuran kami takkan tulang kami dan tulang kami asa rap kita masuk takkan tulang dan tulang lapar berhatu dah hangon tu paradianan persato kinali moliate di Batapor si borong-borong dong sudi Batapor nasian kabupaten Tapan Utara asa horas ma kami anak komu horas ma wakana tulang doh tak kaparidan nami saluna Tuhan ma nama masuk kita putina Ale Tuhan daripada amanami nama bangsa di Bangor Kijam oleh digurang nali Tuhan di pasar wanami dan memuat berbamu di saluhu nadi kani basam oleh Tuhan kamu saluhami satu di kion siang madugnya di satu di permintaan oleh Tuhan tak kas tu penggalau kami patungan yang mulu pangalaman untuk dihamil oleh Tuhan upaya bui hamilo tu balas di nabung nami di sore ima di nama miring si mangaliu ini nama pun nami lang postam di sore atau ngali Tuhan yung makapasatanya kahata tuga hata abu-abu usaluhug na keluarga ni among bunay mo atau ngali Tuhan sa orang tu pintuas ko na siya sa tuboy na siya ni Tuhan maluwa siya nakakosong roha hindi nalungon ngali Tuhan atau ngali Tuhan ang tulaw masugot ko sa tayo maulami ulat tuholi Tuhan nasa homa na matjungjong doon na patipulong ngali Tuhan so ni mo tayong luwami to sa loob na kakeluarga ano sa hatabi tuwing ano na Tuhan at orang mo di mana siya so niya kaulo sugo Tuhan pati rumah upang sa Tuhan nang may Tuhan ay kujuhay ma pagsupangan namin ng mulat mahami ito ang kabagas na ibig at nga ni Tuhan sa tarong mahami di bagas ang asiruham asa buhay ang pasuporto kalugan namin di bagas namin Tuhan di bagas ang kaibas ang Tuhan at nga ni Tuhan jumulo siya sa mga gusto namin lagunangi asa tuntang mahami sa usong dirban mga katigo lang maliwali Tuhan sa salang matangiyang lusok mga nyo na upasata mi ola di bagas ang gloria ng Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Waliate ma ihita saluhutna pinuji pinasangak ma Tuhan imam sangat ma bahite keluarga besar silai sabungan tuki jangan nyari marhite keluarga tak diakan na keluarga di Bagasa Tikyon jong-jong disong keluarga besar silai sabungan marhite hon naung
perjulo sari madua dahangon opu si paniduli si dadahi dohot umur itu tahun di pasah dewata titir marana titir barburu ada dan tiga sirum karena tumapur di monana dan sudi saus sinakat di jolma saus song nasi nakat di rohana bolo be tu sosin kop nata pasentai alai nunga di pasah dewata agak bium dohot akalan nasi naon kajaro sian Tuhan alani di bagasa tikio masangat matuhani lam tugi jangan nyari di banading ni abamon sai tajaloma akabar saulian bima tukoh paran di damangon tua katik kinanero mariteo laos disoma tanyang nami ete nami bangiduan pasu-pasu siate mata alarong do dison tapatuba dalan ditanyakta pagugus sorata mangido masopa tu debata alani pakai nami mai perhitian di tanyang nami ada kangate nanti kita selalu atau ada ras atau risto atau sepora-pora di duluk di berbatua gabi salah horas mana saluh napa paran di raja isi dari sabungan horas kis di budian dia bangun jala jalota maka pasal yang sah mai tasawat tu nasa rumah tua asa tipu madulung martibang takasur okun garokotari asir rohani debata diakan boru dison sai ras tokis jala bereng ngomong mada yung masaluna pengabahan di pinopat tokong madi tongan tuhako kaskar panen kanda jala pangiduani saluhuna karena binasa nuda budang marat madokona kaparhata pasaulian saya simarona di debata dapat soman kata di dua-dua asa saham masulu saham tu botean di garas saham kakas di mediolena di budian tidak hangon saham tapataru tuhinganan pasal tokinani debatama dunganna di pasu-pasu debatama hita saluna hidung mangulu satu pagkabi buhut maita cuma parasa marhitian ditangiang dong edenami baino nami mak nang edenami marhite kuning-kuning terkendak abang pada nami bapak di bagas tikion disok kami jong-jong di tongan di bagas nama rapang nama juas gotong nasapan sinau asa pajaluan sangat mohon pajaluan tua para biaman tidak dana ko parepasan di nama gurang partabolan di tua-tua jabu si panglima non pajaluan pasu-pasu mau di banaling ni dahangon pasu-pasu roh makirak masanadao majusian na rumono asa pedi pasa bubuan tu dia marah ding nang dia bilang dulu di mari popar di dahangon alani amang perjulu adu hodamang mantu amata para sirohai sidok pasaluhna anggiat asirohana didongani saluhna diulaun pasti dungalari di dalam pedang Kalau ada mamang pardinami asa baris-baris nikah jadi rura pangaloan masalah dua mata raja soalnya nangin atas suri pada mulu masuru raja tingkat dusuluhan alani manupahi mata raja manupak sahala na banwai terdina di bagasan tingkau di atar nabi daun di duluan na tulupong roh di sana mata raja dolar dam mata raja asa tung takas di tolobi ulaon di bagasan tingkau pedang Mulai malam pada nami amak siwa amak paului lau supatul halima amak anggiat ibudian ni natua-tua asa tubuh ngolu-ngolu marta de sumradian masih batu sumur dalam marina sumur dulu asa turintar sumur perang di gala tudiona sumur bagadibuan tudiona sumur sedang di matanyari turodamna songon sedangon di bulan Badamang mapatul halimah tuamata situan natorok nahumaliang
Mulai hati mamang asa martatan baringin maruran jabi-jabi jok-jok kami disunmain keluarga silahi sabungan jumolo mahami marsertabi alani amang pada nami oma sopa nami tude bata sopa tuna manoppa dan sopa tuna tinoppa alani baik damang marihami kodak sopai baik damang ma oleh damang bapak niluan kami asa siapjur mula-mula siapjur mula topa mula nina marludo mula nina nunati dopa mula nina margul nidot mula nina marhosa di bagasa tika nama pada nami baik damang marihami kodang mula belet bata perlukan di seluruh bulun namang ino dohami itu amat tadi mata saya pasauto maupun mula jadi dabulun di paudian ni damangon dapat akasan runa pasu-pasu mubima tu boparan di damangon asa lihat panggabian lihat perperasan masa binuat kalau lihat binai pika pasu di damangan dia kami takas mahami mangidu tu debata anggiat takas dapotan pasu-pasu benda mengakor dan mengadiani
Amak pada nami, pada muda mengmadisi, di soma tortorami sapur marmeme, didang-didang, lohos sapur marorok, asal tutakas, marorok dianak marorok diburu, gabe akahela doh buru, anak doh parumai, paparan tidak mau tulis jangan nyari, benda mama, ada hopatusi. Paparan ni Raja Silai Sabungan nang di paparan ni Dahangor Kalumbubi. Asa gabi anak si bulan-bulan pasal huna, doot boro na palayan. Di jolo partogi di tomatonga si arungkot takas di kuri si Baimao. Nagabi parmahan na sumat tapatahi, jala panguro na sumat jiwa di pasu di agama. Dapotan pasu-pasu ma, ia tudulok, dapotan caparan na lomang, tuturga dapotan buwan na diyo. Asa gabi parmahan may akabur doot anak saluhukna parorot may nang dihuta jala parmahan ng dibalian parmeme na rakas. Asa si patako akacol manamane matutungan ibagas si pamizong col makanabuso nagabi muy pawalayan tuwid sa nangyari atong kapok may tutipina o di bulan na sirsir yarina. So maniman na buhay tarbay kami ipasok-pasok ilang ama. Asa dikijangan niyari dapok makaparsaliani. Asa habang adalah tuta balatuk dalam tujabu pamiduan jalan nabi nasaan yang kawantar aja. Saya baca kumadanging natodi saya kukomota may okma tungaja. So
di mana bulu bapak kami akalai di boru dohot elanami nang dihita na marharangi di batik kenon ubasah kami tuhamuna laho mangido tortota marharangi hatani na dua mandokon gunung podo oleh holi sakania podo au doho oparno raja selesa asa mahiteo nido hinaung tari parhita masih lupa dopan di bagas namar tuon apala di opasan upakilalau kami do siang kami apala bonani asuhuton lumo bidihita poparan nupi raja selesa bungan siang baru cunggoluan nih bapak udong di hari Selasa nasal upakilalau kami dina jongjok kami mamilangi gudul kami mamuti taka sunok noti kami upakilalau kami disudai akatan yang muna tangianta poparan nupi raja selesa bungan sudah berita makalah putih, karena sudah berita gabe raja panuturi, paniroi, diulota saat rodi sadario. Jala pos seluruh aku, kita saluhut na poparan nupi raja selesa bungan, lumobi dari marsugot, sisa daulau kita saluhut na, jalo pasal tamido, tuhamu lumobi dia ka anggiluri nami, dinalau gabe parsaut di bulauni, asa saut akan nauli saut akan adinggan. Saut akka pasuk-pasuk debata si jalota marhite akka taniang pasuk-pasuan siang akka naumaliang lumobi akka rajani ula-ulatan nang apala ditikyon dinaung bostang babauda di umurna na 77 tahun posur hatta sada taniang doita mamita mamasuma amata na martua debata asa dio aik disumur gajanak di bodar di parpudi ni babaudong posur hatta Anyangta mamata nomor 2 di Bata dilihat kita selalu na poparan nupi raja selesa bungan nadong di kecamatan si Borong-Borongon akka si Gajah Mubur jala si Tor Inopar matutu asa artia wunani hari si pasada wunani bulan tuhita salut na poparan nupi dilihat di Batama dihita salut na anak na boy anak na patas macari jala boru na patas boy pangalua-luan jelosoni manang dihita saluhutna dinaung rohamu tutongan ibagas na martuona pala artikyon diulot tanong bostang babauda pala diopason ami pe sian bona ni hasuhuton hata ni na tua-tua madok dang sudah tudung nang peso saut dari padia dang sudah uhum nang pesifat tuhawon nasusadia alani dihita kana mardongat tubuh nang diamu salut na raja ni pamoron kami molotong palinggal tanah kami maka foto kamu masih siksuka kita apalagi tikyon kelas marohani badan kelas rohani todi langsung dia kesopan nabi nuan yang ke raja ni pamorota pos dorwana mata kurangi ale tangyang tanah kaningan asa salutna tangyang tay di pasaut debata jadi diamu par musik nami boleh dia bang dinalau masih siuk-siuk kami doa maka tubuh nami Rabdo raja ni pamoron nami di nalomanopa akka amongna bapakna apalagi obasondo takka saluhut akka si matuana pedamang ma godang na hobartusi
jauh mangguhi pasok-pasok. Betul mah. Buah mana teh kami masalah dengan dia kaburuku elaku dah pakai botokku na baruku salu. Asa pun ada yang tuli manulok di setapongan. Di tongos de batama yang muakan nauli tubuh yang muakan samoga. Asa air si horu-horu sapura ni si gura-gura ditumpak di pasu de batama. Dedeng mahita mangulu takas wena satu na sorma tua. Itu Oleh ate mani Tuhan, lu ngasih kobe di bagasan tikion kita nama si harlongan. Atau asa honok kuma hariara mabonana hariara nakana rugum badok bulungna. Peras jana kami tumpak de batama hita namar hula marboru namar amarangi tapak madok raja di borutta salun. Sahama sulu satu botian tiga ras. Sahak mata kas di nubuli olena. Sahak ma di pasahak di bata. Parbuai ditanya tai di tingkina. Asa lirik kita mangulu sahak di pargabean. Cumalo parora sempat kita. Didahahan di soh. Sian atas nama punguan sila isa bunga nakka. Songun ganti netangian sian bunga tai ubasah tamima sonali. Dudahang las marpak. Asal diksi diritor di sini siung gudang si budang-budang dia bersurpon. Bir poki ibanarin tidak hangon. Bir matok ditasaluk na keluarga besar sila isa bunga. Lucu-lucu mari kita akan mencoba. Moras itu sama dimakan. Jadi nama lo, malo behami malu rokok. Mau ya? Yang makban denami. Bahwa singkok be ulang nami di bagas tikio. Asa tingah umbuan tio binai tuan mata. Jaga pada mengkodasi kuti. Jaga baik, jaga saat laksana. Mau ya? Dison rolohani siandong amuna sahuta STM jelasani Ima Marsiala Namjumulo Dahamo Optu Sipani Buyo Natuari Benunga Kerta Lunga Sahuta Maracara Jalan Bunga Hupan Nonohami Yana Dua Tiket Orang Bimuna Ngarigas Do Tu STM Pulau Jelasan Marhide Imam Siang STM Jalasani kehilangan sada na dua-dua siang STM Jalasani Marhide Imam di bagasan tikion kami doa kesamtamuna STM Jalasani doa nami ma tur berduka cita yang sedang dalamnya posrohan kami terlumumi di akan bumi sol nanti kalau di bawa di sol posrohan kami jalannya buat-buatkan membuat usaha doa segala usaha menyiapkanlah Bapak Lumpur saya dah mengenai Tuhan doa mato tak sangka usaha puluh marhidema di bagasan tikor Tuhan doa nami sabar mahal jalan nunga ibedikini dan nau sari magor posrohanami sian STM Jelasan tanyang nami agiat tarapun rohani akan bolu iso terlumum di keluarga deh di sisahat on nah dari dulu tadi dari mana doa dikileng persia rumah doa perkeluaran di Jelasan tinggal belok lagi yang mana ini dulu kanda tujuan jugarinya di pamong ini dahamon marasotaku bunga saum matua alai itu be daksa kanda sangka tujuan itu dia tujuan di pada dahamon sedang akasih dan Muli diaka Burnami Sudiaka Buru Pahuku Saya di Kelatan Ahi Pason Marang
diamu mangula saya toma di pasuk-pasukan taringot di opupani boru molo tu bisok ke pasatan anggaran dasar na ubar tu kata bumi lidaro na pagbaho sa luna odikso sa iya firma boki baru-baru pancalongan firma totimuna lucu-lucu mah angkapan otak pasar dia be nasi ulauta molo si anes penjelasan naradelo manggung asunto manak so dia be ulauta ala sisada kasih roha so ni mahata na boy pasat kami ala dokter ber kami so mau namora apatan nagatu ni andung kami bagi bagasan tikion omma dalam mengudasi kamu siap STM terasa amat para musik nami siap mula-mula siap mula topak baik dalam makudang mula-mula las paduma tu kodak sopa kadang nauli nadekan di marmolding ni opo sepani lurion baik damang godang lete Baca